Mwerekeria munene wa mbondi ya nchobi ndene ya kaunti ya Meru Daktari Babu Muguna uwete ni baciumete ya thirikari ya Meru kurana nchobi ndene watho. Muguna uwete ni bambirite kuona matunda ya ndoe na mantu yakerekana tukuite kuraya. John Dega aina ripoti. Murungamiri wa nkiama yonywi na wendi wa nchobi kaunti ya Meru nwe Babu Muguna na umbite kuwa kiwa directives ila chombire kuigwa ikirutu mutongere wa nthuro nwe Dr. William Ruto ciegenie na kurana nchobi chibango matura nchi umbite kuikithi na mbere na guciara matunda manene mono kaunti ya Meru na araumbite kuwa bakiuga iba watanirite na thirikari nene kenda gutigira ibokandana na arugi na nywi nchobi cia muthemba toyo kaunti ino twenda operation ichi through contingency. That is gikundi tukagwata na national government, Kenya Bureau of Standards, KRA na bangi jabau twinde. Tueta nande twinde itomba kumenya uyu watu purikonete. Lakini kudira twete twinka tweta na tutagashiria chietu cha county. Nandira twinde tutagashiria cha NEMA, tutagashiria cha KRA, tutagashiria cha Kenya Bureau of Standards, tutagashiria cha polisi, tutaga national acts ile 2010. Now when we do that, tumba kumana resorts. Kwa Meru kambo ile nchobi ile ndege watho ni nyibo nane kuma crackdown yewe kweja ni nyatuito kugwirwa. Agita wakara aumbite kwigwa akiwa ndo ataino tibatirite kwigwa rutha na igita ri kubatirite kwigwa ikethi na mbere na kurutha wegita kwegita kenda mantu megenie na nchobi cia muthemba uyu ciomba kwigwa ikethi na mbere na kuthira ireja kairinya President Uhuru Kenyatta na itete directive na chief na bangi bathiuruka muno aturomba yithirwe ni force throughout tigita ri kai kagutwika isibo wen ka kumara eta kaingamba omba gwetana kaingambugara ye mtomba guchoka na mwene mbaga eta kotini ko twaromba muno kuingamba chibwageta wen kaingamba Kagitani wa kumbabu woyo na umbite kwigwa akithi na mbere na kuruta mukano mukire kirira ubira bikumba kwigwa bikenderia ana bari rungura miaka 18 nchobi kana kinya afisa wa thirikari uri na nguo cia ngugi akiwa kuringanira na mawatho ma county magwendia no nyibwa nchobi untu wikenyume kinene no rakawatikana akona buraka inagira mwereni ana bani nije gitari ana bairuta twaromba muno biashara banchobi utweka gutirio mwana school muno under 18 primary secondary kutiro ukubenderia wije kanotije mtu anyinya modia gwa umara ka kuona miaka wetu gwithania mwira na umara kanete angi kanangi gwa kanabungi indishiria ni kugwata mtu ro kwenderiana no ngotaga kuno gwitoka dra ni akwena skuru kwena chuba kwena turatasi kwena mantu jana okamenya arito ibakunywa ije ke bangarata na yana ya bathuki rio kwirwe kirwa over 18 kwi standard ide tunakuona no ithuki mano mathugania kwa jaujonde jabuyo tagera na twatethania na directive ya president tukona igukubwa mutongere uyu naumbite kwigwa akiromba bara bakurita barwa kana license cia irabu biao gutigiri bakuthingata njira batirite kenda bakaumba kwigwa bakinenkero barwa iribati akiwa kuri kuma bakumba kwigwa bakithi gutuiria watuika barwa era bakunenkero license tiumbite kwigwa ikiuma kiri county ya Meru bungi mpumba kugweta ni kuri antu batienda kugita license igita rirebu kugita kana bachita na gutuma na irambesa ndio tumira mtu mbesa no tunaita account kana naita account igitare na ugeto kona gwita kuntu na kuntu athithie twintu tukario license ndio athithie kantu jakauga kario license ya kuretera kauga winako tutweja tukakugwata nontu tunabaruga tuga license ni tegitwe ki reporter cia Weru TV mbeta wa John Ndega.